Ay daw manukihan na sa pinayetan. Manuka ha. Manuka. Bapak ibu, anak baru main. Dah. Nah lagi mesis. Hah? Elok na siya lagi. Walo na siya nabuta mo tanggol ni so. Alam mo pa ko kan serbogas niyo. Dungan no do na muna. Hormat do na tari sa tikira ko unang ipabuhay ni Pak ni Baby. Oh, mo siya ipabuhay ni Pak ni Baby na mo siya ma. Kailan buwan mo maksud. Masuk telepon dari telepon. Alam mo. Ngay tangtal be, nang siloko na be. Oh, jangan marah. Ang may tangtal mo na tangtal. Ajo, tahan eh. Hahana mo siya ito. Anak niya pa na ko magdala ni Pak Baby. Bisa padok berdela di Pak di Baby. Gadol ka magdala ni Pak Baby. Doni nilok perabotan. Naro tu berubah aja. Basirai. Jangan main na. Ulo. Very good ka. Ngapain weh? Pakai sole ade. Macam itu. Rahman. Jepung, bergen. Kalau ni. Itu marah baby. Dah. Masa ada nak kalakon ni mana dulu. Masa mana? Tadi sebelah kadung tu. Baik pusat lain ni mu. Bos bol. Nah, kalau dalawang ano na po. Ini sekali lang. Dan dulu marepa. Adi. Ganyan na. Ayo, Bukan dia mangun naik. Kan apa? Nang bayan na di Kurang ready lang. Kurang ready lang. Pas hindi. Napikpan yan to. Nang namatong. Alay, dancing yan na mati. Nagdaliman. Nanti kau terintir dia. Bukan apa? Kamu nak? Itir-itir. May sao. Mati kan magam sing mati. Inyo ka na. Ayon. Kalau ada kesuhan.
waka rin pa sa bulo. Ramo kalmatan. Pero mo. Daw lang sa Kalimantan. Hindi. Nah, enggak ada piringan. Enggak ada piring. Oh ini nang nah. Tahu apa ada kok. Nah, gulung na lang. Ayan mo lang bilog dyan. Pinakawang.